بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ey Muhammed, server-i her esfiya, Fatem-i her murselin-u enbiya, mesle barana bahar-ı rahmeti, pür-ve barı ser-i Rabbi izzeti. Gel ey Muhammed, bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel, bekliyoruz yıllardır. Bugün alemlere rahmet peygamberin dünyaya geldiği gündür. Bugün insanlığın bir kez daha hayat bulduğu gündür. Bugün insanlık sana hasret ey Muhammed. Değerli misafirlerimiz, Mevlid-i Nebi programımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programımıza kelamların en yücesi olan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlıyoruz. Kur'an-ı Kerim tilavetlerini yapmaları üzere mikrofonu Muhammed Emin Yılmaz hocamıza veriyorum. Söz Kur'an'ın, buyurun hocam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. والله يحب الصابرين. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Tilavetlerinden dolayı hocamıza teşekkür ediyoruz. Rabbim kendilerine razı olsun inşallah. Şimdi de selamlama konuşmalarını yapmaları üzere Peygamber Sevdaları Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Yahya Uğraş hocamızı mikrofona davet ediyorum. Buyurun hocam. Değerli misafirlerimiz, her yıl Peygamber Sevdaları Vakfı olarak gerek hicri takvimine göre ve gerekse de miladi takvimine göre bu tür programlarımızı düzenlemeye çalışıyoruz. Allah razı olsun, sizler de en güzel bir şekilde katılımda bulunuyorsunuz. Elbette her yıl Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından bir kesit hayatımıza aktarabilirsek o zaman ondan biz istifade etmiş oluruz. İnşallah bunu her yıl kendimiz için görebileceğiz. Ve biz bu yıl Mevlid-i Nebi etkinliğini düzenleyerekten Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i yeniden hatırlamak ve onun sünnetine iltisap ederek, ittiba ederek en güzel bir şekilde yaşamaya ve yaşatmaya çalışacağız. Bu
vesileyle özellikle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kutlu viladetinin bu mübarek gecede Rabiül Evvel ayının 12'sinde gerçekleşmiş olması hepimiz için ayrı bir önem arz eder. Ben bu vesileyle Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini ve onu iyi anlamanın gereğini ifade etmek için birkaç şey paylaşmak istiyorum. Özellikle değerli bir kardeşimizi bu konuda kaleminden dökülen çok güzel sözler var. Ben o sözleri burada sizinle paylaşmayı bir borç olarak görüyorum. Öyle bir peygamberi düşünün, sakal bırakırken sünnetine uyuluyor, suyu 3 yudumda içerken sünnetine uyuluyor, sağ elle yemek yerken sünnetine uyuluyor. Elbette çok güzel. Ama aynı peygamberin sünneti siyasette yok, ekonomide yok, hukukta yok, aile hayatında yok, nafakada yok, mirasta yok, eğitimde yok, ahlakta yok. O toplum peygamberini anlayamamış demektir. Eğer bir toplum peygamberini sadece boyunu, kilosunu, şemalini, saçını nasıl taradığını merak ediyor, lakin faizi nasıl ayaklar altına aldığını, ırkçılığı, açıklığı, saçıklığı nasıl yasakladığını, putçuluğu nasıl yıktığı, israfı ve yolsuzluğu nasıl önlediğini hiç merak etmiyorsa o toplum peygamberini anlamamış demektir. Eğer bir toplum peygamberini mübarek gecelerde nikah dualarında hatırlıyorsa, hacda hatırlıyorsa, lakin yalan söylerken, iftira ederken, gıybet ederken, harama bakarken, kalp kırarken, merhametsizlik yaparken, peygamberin tüm bu ahlaksızlara ne diyeceğini hiç hatırlamıyorsa o toplum peygamberini anlamamış demektir. Eğer bir toplum peygamberini başkalarına anlatırken üzerinde uyuduğu hasrın yüzüne çıkardığı izle yaşadığı hurma dallarından kerpiçten yapılmış evle anlatıyor ama kendi hayatlarındaki serpme kahvaltılarda, lüks villalarda, devre mülklerde, 5 yıldızlı otellerde, ihale salonlarında hayatlarını sürdürüyorsa, hep başkalarına anlattıkları bu peygamberini hiç akıllara getirmiyorsa, o toplum peygamberini anlamamış demektir. Ve eğer bir toplum peygamberini kız isteme törenlerinde, düğünlerde ve nikahlarda hatırlayıp ismini alıp salavat getiriyor, düğün salonlarında tesettüre riayet etmiyorsa, kadın erkek dans ediyorsa, düğünden sonra o yeni kurulan yuvanın yönetiminde, eşlerin birbirine karşı davranışlarında, akraba ilişkilerinde, izlenilen dizilerde, mutfaktaki gıdaların ve eve giren kazancın helalliğinde kimse o düğünde hatırladığı peygamberini bu konularda ne dediğine bakmıyorsa o toplum peygamberini anlamamış demektir. Ömrümüzün kalan bu kısmında Peygamber Efendimiz'i anlamayı ve tebliğ ettiğini hayatımıza uygun hale getirmeyi Rabbim bu gecenin hürmetine hepimize nasip eylesin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alen nebî. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه بسم الله الرحمن الرحيم
Sadakallahul azim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Benavi Fedai Rahman Rahim. Bejmer hamdu senai kalbu can, emdeden boy halki kevnu mekan. Vib insan dayı zanin bakerem, ferdenu hem hikmetu ilmu kalem. Evvelu hem ahari Rabbi azim, hem alimu hem kerimu hem rahim. Maliki eflaku asman behru ber, razık-ı cümle eyne ruhdu ber. Em tamam alin vücud-el kudreti, cennu insan uyub ismi rahmeti. Ni'meta hoş em kırın ku Müslüman, hem Muhammed serserime kırşıgan. Boy hidayet dana Kur'an-ı Kerim, rehberi çuna sırat-ı müstakim. Mağfar-ı alem Muhammed ey şair-i cenab, ey benayen asiyan, ey sedri eyvana lisan. Server-i evlad-ı alem seyyid-i hayrül enam, ember can-ı terdem, serselatu serselam. Mağfar-ı alem Muhammed ey şair-i cenab, ey benaye asiyan, ey sedri eyvana lisan. Server-i evlad-ı alem seyyid-i hayrül enam, ember can-ı terdem, serselatu serselam. من جی اسیان و گناهان رشکرنا سے صد کتاب. ای پناہ من توی ای پادشاہ کامیاب. تو شفاعت کیجو من سید یوم القیام. زرد غازی و فگانم کتم حال خراب. از دکم هیش ودای کوی عالم چکری. بنده آسی کو عمر خود گناهان نابری. ey Muhammed serveri her esfiya, hatemi her mürselin u enbiya. Rızkılara muhari rahmeti, kalbi bari serde Rabbi izzeti. Her cihet sami mülevvel kuvveye, evde asli aksi hubbatiye. Rucu şebem behru berderu nefat, tüm işkat elqam der hayat. Lidili goman şuhubbat fakir, evde girdaba melali mal esir. Lev bizarin berder gayete, emdikin hibi şifet mücahite. Tu şefaat kilime bal asiya, berduha ki ardi halu gaziyan. Selli ya Rabbi ve sellim bi'adel, serruhu cani Muhammed taben. Sed şükür ya Rabbi tename el Resul, mel peyvi din-i İslam kır kabul. Emdikini bij Rabbil alemin, dürneki men serri ya Nebi emin. Hoş nizam vasfı bejim lev nebi, besselam ya Rabbi alem sertebi. Emci aşkana kılda baş kelam, ser Muhammed
الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله ينبو بحساب بهندا بعالي وكاري خراب وصف عيني لو الطاوين لبو لو نورا أحمد بك بيربو برشين بو برد لقاب القلو سد العقود برجاني بلو بير بو عبد المطلب لي ظن هنك رخي زوج عبد الله جن واسكو جيراني نجمتي بردلا هم جمالك برعسينون الحلال برب قدر او لبار هالمجدار لو جوان جيبو يا فخر الكائنات او مشرفكم بالنور احمدي دايوان او لو فضاي سرمدي بوي ببين حوجين والله يريد لينا بو قسمة ورا او بربما لو نقشكت والمدينة بمجال خلق مكة شكريكت هالجمال وقت كروان هاتمالي او نهار وين ماضي ماضي ليالو ورا Ben sana ricai dillerim Şerbet amirlim var bilmelerim Mali esri benekari hicreti Mali esri bediyari firqati Bu yeman herçi dişti serzemin Serfata bağlı narin pırgrin Kâri Abdullah civanim kir vefat Dâi sercer gud limen lev şâr Ma yetim evlâde min mâli kadir أو يتم آني بنيبة حكمتا تري أمثل أو جروي منتا بخدي نامين أو نراجهم لو جبوي رب عالم بوشقهم رب عالم جئتر الهرامية حاضروها الناظرة والهرجية أمشي عشقا جان بالباقش كلام هل بيجن الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الفاتحة مع الصلاة Maşallah. Rabbim abidemizi sesine zeval vermesin inşallah. Hasret kaldım Medine'ye, gül gibi kokan Nebiye. Hasret kaldım Medine'ye, gül gibi kokan Nebiye. Ya Muhammed ya Mustafa, selam olsun milyon defa. Sensin gönüllere şifa, ya Muhammed ya Mustafa. Hasret kaldı sana ümmet, kişi sevdiğiyle bilmiş, eyle bizlere de himmet. Sevdam gönüle yerleşmiş, gönül seninle birleşmiş. Sevdam gönüle yerleşmiş, gönül seninle birleşmiş.
پیغمبر جبر حتانی 1409 سال بری نزدیکا 1500 سال ماه ربيع الأول ده 12 ماه ربيع الأول ده خدا عز وجل نورك شان سر جهانه پیغمبر ما حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم جدي آخر چهبو هات سرية دنيا تشريف كر مشرف كر إنسان جهب دكشتن كان إنسان دنيجي هنكا خطابو كيلكا ساساني هنكا خطابو كيلكا رومي بفي شكل دنيا خد بوران بكشتنه بطالان کرنه بخور مشاندنه ببي اخلاقية حياة خدر باست لسرية عرضينه ام عرضا بخدا عز وجل چه كريش هو بسرية ودا عبادت بيتكرن اما انسان خدا عز وجل شبير كرن اما خدا عز وجل بفي حال رازينا خدا عز وجل كائنات خلقان يشبوكو رب كائنات بيناس كرن وعبادتي وبيكرن شخص انسان شريع خدا عز وجل دركتيا خدا عز وجل پیغمبر شانیه وان دعوتی بباد ریا خدا اکری اگر کو دعوتا پیغمبر قبول بکن تشتید خدا امر کریش و اوه و خدا عز وجل بسر ریا اردیده نعمت لوان بکن اما قبول نکن خدا عز وجل ویوان هلاك بهی شکلی گلک قوم گلک ملت هاتن سر ریا دنیای او ایکو دعوتا پیغمبرا قبول نکرن ایکو بر پیغمبرا رابون امر وان مجی نعانی خدا عز وجل هر یکی جوان بشکلکی هلاک هنکاشی ببایر شدید بفرطونه هلاک هنکاشی کفر بوان دماران هنکاشی بنی عرده در وان خست بنی عرده هنا كاشف دنجي بلد بقيري وان هلاكر يعني هنا كاشف بعاضي هنا كاشف بعاضر في شكل خدا عز وجل قيمة فنعانيكو عبادتي في نيكرنو والبروي سري ولا ركن وقتا پیغمبر عليه الصلاة والسلام هات دنياي حال دنياي جدي سا شكلكي وهاب انسان هفدو تالان دکرن کودتی روش بروش زیده دبو کودا وک حیوانا بوان معامله دهات کرن جن بیرک وک اشیاء دهات کرن و فروتن میراث دماش باباش اولادانه زاروکه که چک بساغیتی دهاتن خستن بنی عرده ربا و فائز حتی کتت فازی زیده ببو إنسانك قوته ويهبنا ظلم لعيب يافدكر دسريا وانا تبارجي دمكة مكرمة ده دكعبة معظمة ده جيكو بيت الله مالا فضايا جزيدي سيسد بوتي هاتب داني شرك هذا كرنش خدا عز وجل وخدا عز وجل دبي إن الشرك لظلم عظيم محقق شرك ظلمك برمز هذا زمانك وهذا للتعريبية وهذا لجهالة وكفر وشركك وهذا مزنده خدا عز وجل پیغمبر عسكري محمد عليه الصلاة والسلام شان الدنيا حضرت محمد عليه الصلاة والسلام هنا عطب دنيا بابي وفات اشتي 6 سال دنيا وش وفات كتب الحمايات كالف عبد المطلب چند سالا پشتر کاری ویشی وفات کرد كتب الحماية عاطف ابو طالب حتى نكون پیغمبری شد سالا شنیده
سبب خلقية وجبه پیغمبریه به خدا عز وجل و دران پیغمبر پشتی کمون پیغمبر انسان دعوت اسلام کرد دعوت ریا خدا عز وجل کرد گوورن بیشن لا اله الا الله محمد رسول الله بونه دنیا و آخرت ده خلاص بونه شعاگر جهنم خلاص وقتا کوه دعوتا حاله کر قومی وی کن نیار شد وان انسان ناوی وی دانی کن محمد الامین او محمد کو راست محمد کو درست محمد کو امین ده هر حوالت کاری به امین ببین وان وی ناوی دانی فشتی کو او محمد الامین وان دعوت کر بار ریا خدا عز وجل بار کلمه توحیده عینی وان انسانا نیاردی به پیغمبر خدا عز وجل خوش خدا عز وجل قوت با پیغمبر علیه السلام و صحابه کرام حتی مکه فتح کرد جزیره عربستان کبر فتح کرد و حتی مقاطع مکانه دیاربکر ولادمه و هیچ حتی تمام دنیا نام و دین اسلام الهدی او پیغمبر منور چش برای او پیغمبر علیه السلام شما اخلاق شما عبادت عالی پیغمبر علیه السلام دین خدا عز و جل انسان جبو چه جبو نا انسان شهادت جهنم خلاص او پیغمبر علیه السلام شما وهاب و حتى هم جهاز حسنك من حتى هم ايمان اليه مش دنيا حفظ خوش الدنيا يتكن جفتنا بيرك وفتن جفتنا جاوين فتنا بنو اسرائيل عوض بجنادة پیغمبر علیه السلام شباب پیغمبر علیه السلام يقول باب بو زاروك خيز لاوينك نظراتين لبني keçki efendimizin bir terbiyedir. Yeke vak Fatıma Zehra yetiştirmiştir. Fatıma Zehra bu i'tikada men ehl-i sünnet ve cemaatida tamamen jini dünyaya bakırdır. Ne var ki jini Allah'a emanet camiye nas nakin, Kur'an'ı nas nakin, sünneti nas nakin, jineyi keyf uzavahı yetiştirdi nas nakin, gerek ki zaruki menel bir şekli. تحسرنا پیغمبر علیه الصلاة والسلام تقبل ندی تقبل زاروکی ندی بچیدیا اخلاق فاطمة الزهراء رضی الله عنها اخلاق وان صحابه پیرکشن صحابیت بکی نصیب وان یا ربی تحسرنا موضع حسكرنا قيافته غير مسلمانا توي حسكرنا شقلب ما شقلب جنا شقلب بيرك ما شقلب كشك ما شقلب سوريا المدرخ يا ربي تكشونا ويدا حسكرنا دين إسلامي حسكرنا قيافته پیغمبر عليه الصلاة والسلام قيافته صحابية قيافته جنن صحابي توي حسكرنا هم في قلبنا وقلب جنن مسلمان تبعي يا ربي أمة الإسلام سرفراز بدي يا ربي نصرة أمة الإسلام بدي أمة الإسلام صفي وان بكيك قوتنا وان بكيك قوة وان بكي شخصك معنوي قوي لدشي في كفر عالمي يا رب العالمين يا رب العالمين كما تبع بإيمان بأخلاق إسلامي وبالروح السبيل بحضور أخير ومن سر محمد عليه الصلاة والسلام شبه دنيا انتقال به آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لله وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين وإلى أرواح شهداء الإسلام الفاتح